sana Your Excellency. Watu ya Embu hamjamboni? Morearo. Pokeeni salamu kutoka Murang'a, mmezipokea? Basi sisi tumekuja hapa tukiandamana na naibu rais tukielekea Meru. Pia tukiangalia kama nyinyi mmekubali ati mlima ukatakatwe, mmekubali? Nimeweta kila kirima gyaturagwo kenyitire kyaturagwo. Neigana maiga kirima gaikare kenyitanete. Ithuĩ Your Excellency Gikuyu, Embu na Meru kuma hĩndĩ ya maithe maitũ na maguka maitũ tũtũrĩte twĩ kĩndũ gĩkĩ. Tũngĩhurunjũka ona no tũnyitwo nĩ kĩrumi. Nĩguo kana tiguo? Nĩtũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra. Sasa unajua kuna mswada ambao unasemekana umeletwa bungeni ati kumngatua naibu rais. Nyinyi mnaunga mkono? Neigana maiga Rigiji na William Ruto mathie kinya 2027. Kwaguo niĩ no kwĩra mũthamaki witũ sawa. Nidaigua. Nimesikia. Waembu mnikubalie ni muombe rais wetu kwa heshima ajue kwamba watu wakiingia katika ndoa hata wakipata tofauti kule ndani wanatatua wakiwa huko ndani. Si ni kweli? Gile motire na atumia athuri aramwe haha. O kauro kanini mutumia agoithia gikombe ati ukaiana kumuiga tacoke kwao. Niguo guthiaga. Gile timu gaikara the mukaria. Kwa hivyo mimi nataka kumuomba rais kama kuna tofauti tafadhali watatue wakiwa wawili. Wao wako katika presidency vile Mkonji amesema. Wakae hapo wawili waongee waelewane. Manake bibi huwezi kumtupa kwa sababu ya makosa kidogo. Pili, ni muombe rais afanye public participation. Si mnajua alikuwa anaombewa na mabishop? Aende aongee na mabishop wetu awaulize kama wao wanakubali kwamba yeye apate kumtaliki Rigathi Gachagua. And I'm sure Your Excellency the bishops will tell you that divorce is not an option. You can sort out any differences that you may be having, but divorce will not be an option. And I want to tell the president, these people here in Mount Kenya and Kenya in general, hata akitoa Rigiji alete mwingine, huyo mwingine tutajua ni kibaraka na ndiye alitumika kutoa Rigiji. Na kwa hivyo tunataka tuseme waungane, wafanye kazi. 2027 tutajua vile tutafanya. Nimoina kagoko andũ a Embu. Nimoina kagoko kwanyu mutumia ũrĩa mũkũrũ nĩ ateagwo. Gwitũ kũrĩa gĩkũyũ-inĩ tugaga mũkamũkũrũ acokagĩrwo na maithori. Nĩguo muga ũguo kwanyu. Tũina karũbo kanini. Nĩtwagũthaitha mũno William Ruto ndũgetĩkĩre gũte Rigathi witũ. Mũkamũkũrũngwĩre Rigathi William Ruto acokagĩrĩrwo na maithori. Tũina rĩngĩ hau. Mũkamũkũrũngwĩre William Ruto acokagĩrĩrwo na maithori. Hau agane hegai? Mũkamũkũrũngwĩre William Ruto acokagĩrĩrwo na maithori. Asanteni sana watu wa Embu.